Matthew chapter 2, sisumbe khona verse 1 yokugcina verse 8. Temkhothameni inkosi Herodi isakuva lokho yakhathazeka kakhulu kanye neJerusalema yonke. Yathi kube ipite bonke abaphristi abakhulu netati temithetho tesizwe yababuza ukuthi Kristu udalelwa kuphi. Bamtshela bathi eBhethlehema yaseJudiya, njengoba umprofethi wabhala wathi, nawe Bhethlehema livela kaJuda awumncane kangako kunebabusi bakaJuda, ngoba kuwe kuyaphuma umbusi oyakwelusa isizwe sami sema-Israyeli. Ngakho-ke Herodi wasewupita tati emhlanganweni wangasese watibukisisa sikhathi inkanyeti leyayibonakele ngaso, wasebithumela eBhethlehema uthi, hambani nimfunisise kahle lo mfana, nasenimtholile nibobuye longatisa, khona nami ngite kuya ngiyomkhothamela. Siyabonga kakhulu abanye. Siyabonga kakhulu. Sihloko la lendawo khanga lapho lapha sithi kaphela isatha pizza lekita ufeka kholwa kwakho. Bazalwane le incwadi lena lejwayelekile. Incwadi lejwayelekile lena ukhanda ukuthi iyathiwa nasale sikhulu yayathi konke siyayathi ngendaba yokuqala kwaJesu ukuthi Jesu waqhamuka kanjani ukuqala kwakhe. Kodwa-ke mina namhlanje ngiqhamuka nale ndaba ngiqhamuka ngithatha Herodi ngimthathe njengesitha la siyathola lapha ukuthi Herodi akazange yena akuqonda ukudala kwaJesu. Akazange futhi Herodi akuqonda ukuthi Jesu utelele. Herodi yena wabuka ukudalwa kwaJesu, wabuka yena nokuthi wona umuntu losatangibangisa manje. Herodi akazange akuqonda ukuthi Jesu abengasiyo inkosi yalamhlabeni, kodwa uJesu inkosi yasezulwini, inkosi yemakhosi. Yena abebuka ukuthi kutangibangisa la, futhi Herodi abengacabangi ukuthi lokhu kwaprofethiwe ngekuqala kwaJesu ukuthi Jesu uqala ayiwelani. Yena ukubuka ukuthi hey nasi-ke nawe umuntu manje lokutangibangisa. Herodi ukuthatha kwasamuntu ngathi uqala kwaJesu uyamjabulisa. Uthi nakathumela le khathi uthi ayi ngibongitshela nasetholile lapho upelo lwethu nami ntoya kuye ngiyomkhothama. Kanti baba kwakungasiko lokho uqonde lokho ukuthi ufuna ukumkhothama, kodwa abefuna ukumbulala. Yena abefuna ukumbulala uthi ngoba utambangisa kulokhosi lalacabangako bona yena ucabanga lokhosi balahlalutambangisa. Kanti Jesu yena abetawusita yena amsite lamuthi naye amukele uNkulunkulu, atholise lelo yaNkulunkulu. Yena wakhona utambangisa la. Ngibuye-ke bazalwane iqondze endabeni eqondane nayo. Uthi
Petro, uma uza Petro wekuqala 5 verse 8. Uthi-ke zithani inkonzo zesithaseli Sathane. Uthi-ke siyabhoda njengomgonyama efuna lesingangwini. Besiyawuthini namhlanje? Ngithi siyabhizinisi. Sijabulele ibhizinisi. Sijabulele ukuthi siyabhizinisi. Ngizekhumbule mina nami ngekhathi ethu sebancane ukuthi ngabhizinisi besijabula sawudla kahle. Sijabulele ukuthi namhlanje sawudla ukudla sijabulele ingubone ukuthi amabhizinisi ndaqoka ngithola impahla letisha. Le jabulele nje ayilapho ukuthi ibhizinisi kwakule ujabule nje ngilanga lenkulu kithi ngilanga lesawubusa ngalo. Ngifuna ukuthini bazalwane? Ngifuna ukuthi lokho sakane lo lekade sasikuwa namhlanje lesokuhlanyela empilweni yethu. Ukuthi uma sicabanga ngabhizinisi sicabanga ukuthi singenda noma yini. Singenda noma ngabe umkhuba longasiko ngiyalekisa ekene noma unganasi. Ufuna ukuthi yabona ngabhizinisi. Ufuna ukuthela ngabhizinisi nami jabule uyabona. Ufuna kwenda noma mikhipha mini le ngabe noma ikhambele la kuNkulunkulu. Phela nje ukuthi wena jabule ukaba jabule. Isabele ngokukhuluma ngakho ukuthi ithathe njengoba asho Petro wathi asikaphele ithathe lesisuse ekholweni ukaba ukuthi sijabule bese kuthatheka ukuthi ukade ukuthi awusana mabhiliki la kujabule kwakho. Ulakelelwa ngawuthi iself-control ukuthi njengoba umntwana kaNkulunkulu kufanele iphathe njani, kufanele kuphile kanjani njengoba nakho noma kuyabhizinisi kwenza inkinga ngeklasini ngoba sengibhizinisi kulahlekelwa kwesithimba self-control. Namhlanje self-control kuyafana nokuthi emotweni namathiwa imoto ayisanamabhiliki. Leyo moto lwesengoti letahambi itakulimata nawe ilimate nelabanye abantu kongezele ngabwene. Qaphela bazalwane kusho ukuthi qaphela ukuthi utatiphatha njani kusabhizinisi. Uthi lokholwa kwakho ungalimali ngoba lokholwa kwakho ukutawunyatwa ngule ndlela lokuphatha ukuthi awusaki bhiliki uphethe injabulo ukuthi hayi ngiyabhizinisi utawukhatha ukuthi leyo bhizinisi utawuqala netimbo ongakabukele ngoba nje ufuna nawe ukuthi nakhulunywa ukuthi yabona mina bhizinisi ngineyabo nekuthi ngajabule. Bazalwane uNkulunkulu uthi nawukuza la John 10:10 uthi isela alike phela uthi isela like sokubulala nokubhidla. Uthi ke phake Jesu ngoba mina ngiyekeni ukuthi phila beziphila nokuqhema. Intozo ya Jesu uthi sibe nempilo lokuqhema. Kodwa Sathane uthele ukubulala. Sathane uthele ukubulala konke. Uthele ukuthi ukhona kwethu ufe. Ngeke kwenze lendaba ya Herod la. Uthi Herod yena
ngene ngoba ngiyinkosi. So ukukhosi bami ngiyabulahlekela. Sokuhlawulekela ukukhosi bami. Ngoba ngiyithawu khona nomunye umuntu othatha ngeshulu kwami. Ukona manje ngiyelesa ukwamsana naye. Sakhane utele wona lo ukuthi akusize ukudlela lwethu naNkulunkulu. Akusize ukuthi ube beke udlelwane naNkulunkulu ukhothame yena. Wele into kaSathane. Kanti uNkulunkulu yena ufuna ukuthi uNkulunkulu milentele ukuthi babe nekuphila phakathi kwabo. Uthi uNkulunkulu asiqaphele sisasephi uSathane lesibhoda njengengonyama lesifuna kuyosamgwinya. Mawungathi-ke nawe mzalwane uya kuKhisimusi nje kube uzawuphinywa yoKhisimusi. Kutawuthi kulo mnyaka lotako kube khona wakho sokude. Kube khona wakho walahleka nawe yaKhisimusi, walahleka kwaphela. Uqala unyaka lomusha ucaba amakhosireflekta futhi uqala unyaka lomusha. Manje uqale ukuthi lo mnyaka lomusha lokuqala manje zokuqala usohamba laSathane. Hayi ukuthi uqhubekana noNkulunkulu. Kuthi yathi ngibe kunyaka lesihamba kayithi. Kulo mnyaka lona ngisaqhubekana noNkulunkulu ngemali. Kodwa ukhale sokuqala indlela yaSathane yalona. Sendawo nana. Le mfundisi Sathane la ngisengaphezulu. Bantu labasha uyawabona la migwaqweni njengokwanyalo nje kophethini. Banye ngesikhathi esithi bawathi bathabo pete. Kuwe mathi-ke ngiyona ke kakhulu le. Ngiyona nto. Sesho ukuthi-ke bazalwane asiqaphele ukuthi lo Jesu njengabekisa lapha Herode athi abekuyaselathi ukuthi kumkhothama ukuthi lo Jesu wethu angeke yini ukuthi thine sibe sombulala asombulala ukuthi siyawuthi uqala Khisimusi thine sibe sesikhuluma lethi njalo sibe sesikhangela ukuthi sesiphila impilo lengasiyo lesimangala kuyo sokukhona ukuthi umkhonto ejekelana kade uqoqekela Khisimusi. Impilo yasayiphila hayi seyiphoshile uNkulunkulu. Ngulo nje bazalwane lelithi nje nami kangikwayise. Noma kuba mathi nje wekwenza ngawo kujwayelekile ngoba ngathi kubantu lokuyejwayele kanti ufuna ukuthi ungajwayele ukuthi ngiyalazi kuzwa kaKhisimusi. Phela kunomali kunamathutha wakhe malete kuwe ngikuwe malete kokuwa uphelilo ngaleli ndlela ukuwe ukuthi inkosi yami ingabe mine lokho wami kusaqhubeka yini ingabe angaphumile esifolo angalahlekile lapho nafanele ukuthi ngihamba kanje ngiyaloselela lokhu akusiko lokubona lokufanele ngabe ngiphila ngayo lokho kwanti ngabe impilo yami inje kodwa ngesengije kuloko ngizazalana ngingathi nje nami angikuphule namhlanje inkosi amen. Lo mlayeto bolethelwe i-Apostolic Faith Church Zombodze Media.